Sanibonani ekhaya lamaphupho. Usibhaleleni namhlanje usibhalele ngokuphupha uwenza ucansi ukuthi lokho ngabe kubika ukuthini. Kodwa bengicela ukuthi-ke wena ube nesiqiniseko sokuthi uyasubscribe-a, uyasilandela ku-Facebook sichaza amaphupho, uyasilandela naku-TikTok. Nala ku-YouTube uyasubscribe-a ukuze uma ukuthi khona enye ividiyo esiyifakayo, i-notification isheshe ingene efonini yakho. Ukuphupha uwenza ucansi. Ngiyathemba ukuthi usubscribe-ile njengoba uqhubeka. Ngokujwayelekile-ke kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi kade wagcina vele ukwenza inkonzo yasekamereni, ugcine usuphupha ukwenza lokho. Iphupho nje lele elijwayelekile. Okunye-ke ukuphupha wenza ucansi kungabika ukuthi ulalwa yisilwane ngoba ngesikhathi esiningi kuthiwa uma wenza ucansi kusuke kuyisilwane leso olala naso. Lowo muntu hlampe osuke evele ephusheni kungenzeka ukuthi usetshenziswe as isilwane, ungagcina usumzonda ngezinye iy'ndlela kanti le silwane esithunyelwe wena siziveza ngaye loyo muntu. Uyabo? Iphupho kanjalo kusuke kumele uqaphele ngoba usuke ulalwa yiy'lwane. Ukulala yisilwane kuyasenza-ke isichitho kumuntu othandana naye, egcine nje engasakujabuleli ukuba nawe. Njengoba bengishilo ukuthi-ke uphupho wenza ucansi akubiki ukuthi unesilwane ngaso sonke isikhathi. Uyabo? Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke ugcine usuthola umsebenzi okanye uthola imali, unyukelwe isikhundla. Abanye kuyaye kuthiwa-ke kuyabika inhlahla ezayo eduzane. Yebo leyo nto. Ngesinye isikhathi-ke uphupha nomuntu ongamazi umbono omuhle, ukhumbule ukuthi-ke kuyenzeka ukuthi isilwane leso. Kwesinye isikhathi-ke uma uwumuntu wesilisa uphupha wenza ucansi, kuyaye kuthiwa mhlampe uma uneminyaka ewu-12 kanje noma kuya phezulu kancane, kuthiwa usuke ukhula. Umuntu eyiphuphe kanti into eyenzeka ngempela kanti kusuke kuwukukhula. Njengoba ngisho ukuthi hhayi wonke amaphupho ocansi ukuthi asuke ebika isilwane, kuyahlukahlukana. Kwabanye kuyasho ukuthi kube yinhlahla, kwabanye kuyaba isilwane kwesinye isikhathi kuya ngokuthi uyakhula. Uma unombuzo ngicela ubuze, ngicela usithinte lapha ey'nkundleni zethu. Ikhona incwadi yamaphupho 400, ikhona insipho yobulongo for 100 rand, namanye-ke ama-products amaningi. Okwakho ukuthi usithinte sikwazi sikulungisele lokhu okudingayo, sikuposele.